U tihom prisustvu nasuprot buke sveta postoje žene koje nose u sebi nešto starije od vremena. Nešto što ne vidiš očima, ali osjećaš dušom. Kada hodaš ulicom, možda će ti neko pružiti pogled koji traje, kao da tvoje oči pričaju priču. Ali ta priča nije iz ovoga sveta, već iz drugog. Ti nisi izabrala da budeš stara duša. Ona je izabrala tebe. Ta mudrost koju nosiš nije sabrana iz knjiga, niti iz spoljašnjih iskustava jedino, već je unutrašnji glas koji čezne za večnim, koji doziva iz dubina tvoje biti. U dubinama ljudske duše, prema Carlu Jungu, postoje svetovi svesti koji prevazilaze jedan život. Tu je kolektivno nesvesno, duše povezane nitima izvan vremena. Danas ne dolazim da ti dam vodič koji ćeš steći, već da pred tobom razotkrijemo gledala tvoje istinske prirode, znakove koji nisu ciljevi koje treba postići, već spontani izrazi tvog bića. Kada prepoznaš neki od tih znakova, ne da bi se ponosila njima, već da započneš put svesti, da li ćeš se usuditi da sa mnom zaviriš u 12 ključeva tvoje stare duše? Otvorimo zajedno ovu unutrašnju priču. U srcu svake žene sa starom dušom postoji glad koja se ne može zasititi, ne za lepotom, ne za uspehom, pa čak ni za ljubavlju, barem ne onom koju svet obično nudi. To je glad za smislom, žeđ za onim što je stvarno, za onim što daje haosu neki dublji red. Još od detinjstva osjeća da ovo ne može biti sve. Da život nije samo posao, porodične uloge, trka za stvarima koje na kraju ostanu iza nas. Zašto sam ovde? Koji je smisao svega ovoga? To nisu akademska pitanja. To su pitanja koja se joj odzvanjaju u kostima. Privlače je filozofija, psihologija, duhovnost. Ne kao pojmovi, već kao vrata koja vode unutra. Kada čita Carla Junga, ne čita ga kao učenik profesora, već kao neko ko otkriva mapu sopstvene duše, potvrdu onoga što je oduvek osjećala, ali nije znala kako da nazove. Ne uči da bi znala, već da bi se setila, jer istina za ovakvu ženu ne dolazi s polja. Ona se budi iznutra, kao da svaka rečenica u rezonanci probudi nešto zaboravljeno. Glad za smislom nije slabost, to je disanje njene duše. To je ono što je čini živom, čak i kad svet oko nje potone u plitkost. Ponekad zakoračiš u mesto po prvi put, ali tvoje srce ga već poznaje. Miris u vazduhu probudi nešto staro. Zid pod tvojim prstima ima teksturu sećanja koje ne znaš kada si doživela. Žena sa starom dušom nosi u sebi osjećaj pripadnosti mestima koje nikada nije fizički posetila, kao da njene ćelije pamte, kao da telo nosi čežnju za nečim što nikada nije bilo vidljivo. Privlače je kulture koje govore jezikom prirode i duše, keltska mudrost, japanski zen, drevni šamanizam. To nije fantazija, to je arhetipska rezonanca, unutrašnji odgovor na kolektivno pamćenje čovečanstva. Carl Jung bi rekao da je to kontakt sa kolektivnim nesvesnim, mestom, gde sve duše dodiruju večnost. Kada osjetiš tugu u mestu koje ne poznaješ, ili suze u pogledu koji prvi put vidiš, to nisu slučajnosti. To su vrata kroz koja tvoja duša prepoznaje svet. Ti si više od lične biografije, ti si putnica kroz epohe. I zato kad svet izgleda kao da ne pripadaš, znaj, ti nisi izgubljena. Ti si ona koja se seća. Postoje žene koje nisu naučile saosjećanje, one jesu saosjećanje, one ne čuju bol, one je doživljavaju. Kao da tuga prvo prodre u njihovu kožu prije nego što dopre do drugog. Kada vide lice koje nosi umor duše, one ga ne analiziraju, one ga osjećaju i često ostaju nijeme, jer znaju da riječi nisu majušvi. Njihova empatija nije naučena, niti je rezultat uloge. To je prirodna svijest da smo svi povezani, svi dio iste boli, iste tišine, iste istine. Carl Jung je rekao da je osoba potpuna samo kada prizna vlastitu tamu i tamu svijeta. Žena sa starom dušom to intuitivno zna. Ona ne dijeli svijet na sebe i drugog. Kada neko pati, ona ne pita zašto me ovo pogađa, jer već zna odgovor, zato što boli. I to je dovoljno, ona ne sažaljeva. Ona razumije i zato njeno prisustvo liječi bez napora. Ali ova sposobnost ima svoju cijenu. U društvima gdje je površnost valuta razmjene, biti duboko saosjećajan često znači biti pogrešno shvaćen, iscrpljen, preplavljen emocijama koje nisu tvoje, ali koje osjećaš. Ipak ona se ne zatvara.
Ona se ne hladi, jer zna da zatvoreno srce ne štiti, ono umire, ona ostaje otvorena, čak i kada boli, jer zna njeno srce je ogledalo svijeta. I kada svijet vidi sebe u tom ogledalu, čak i na trenutak, događa se iscijeljenje. Postoje trenuci kada se svet ruši, ljudi paniče, planovi se raspadaju, vreme juri kao reka bez obala. Ali ti ostaješ mirna, ne zato što ne osjećaš, već zato što znaš. Znaš da oluja ne traje zauvek. Znaš da haos ne mora ući unutra. Taj mir u tebi nije pasivnost. To je snaga. To je središte koje si izgradila godinama borbe, suza i tišine. Žena sa starom dušom ne traži sigurnost u spoljašnjem svetu. Ona ju je pronašla u svom unutrašnjem. Carl Jung je govorio da je funkcija transcendencije sposobnost da se držiš između suprotnosti. Da ne biraš između svetla i tame, već da ih ujediniš. Ti to činiš prirodno. Kada svi viču, ti slušaš. Kada svet pada, ti dišeš. Tvoje prisustvo ima težinu. Ljudi to osjećaju, čak i ako ne razumeju. Kažu, ne znam šta je to u tebi, ali kad si tu, sve postaje mirnije. A ti znaš da nosi to nije nešto što imaš. To si ti. Jer mir nije odsustvo problema. To je veština prisutnosti. Tvoje srce je naučilo da ne beži od bola, već da ga pretvori u tišinu. I zato dok drugi traže spas, ti postaješ luka. U tebi svet pronalazi dah, makar na trenutak. I možda, samo možda, upravo zato si ovde. Da podsjećaš da postoji tišina koja ne gubi snagu, čak ni usred oluje. Postoje žene koje ne žive u jednom vremenu. Njihova stopala su ovde, ali njihov pogled prodire kroz sutra. To nisu predviđanja. To je unutrašnji vid. Ona sposobnost duše da osjeti ono što dolazi. Žena sa starom dušom prepoznaje obrazce koji se tek rađaju u svesti čovečanstva. Ona vidi promjene u energiji sveta mnogo pre nego što se pojave na naslovnicama ili u jeziku ljudi. Kao da stoji na granici epoha i posmatra kako se arhetipi pomeraju. Njena intuicija je drevna. Kada sanja, sanja u simbolima. Kada govori, ponekad izgovara istine koje ni sama ne zna odakle dolaze. Carl Jung bi rekao, to nije slučajno, to govori kolektivno nesvesno kroz nju. Ona je instrument, rezonantni kanal kroz koji svet spoznaje samog sebe. Ali ta dar ima cenu. Svet koji se plaši nepoznatog, retko prihvata one koje vide dalje. Zato često čuti, čeka da dođe vreme u kojem njene reči neće zvučati kao ludilo, već kao jasnoća. U tišini neguje svoju viziju kao što se čuva plamen od vetra. Ona zna da gledati znači i nositi teret viđenja. Vidjeti pred drugih znači osjećati težinu sveta, koji još spava. Ali uprkos tome ostaje nežna, jer zna da svaka tama, ako je dovoljno dugo posmatraš, rađa svetlost. Ona nije prorok u hramu, ona je čuvar vatre u noći. I dok drugi traže put, njen pogled već vidi izlazak. Jer stara duša ne predviđa budućnost, ona je seća. Postoji samoća koja ne dolazi iz gubitka, već iz svesti. Žena sa starom dušom poznaje tu samoću kao što drugi poznaju disanje. Ona ne beži od sveta, ona se vraća sebi. U buci svakodnevice, među licima i obavezama, osjeti kako njena duša traži prostor gdje niko drugi ne može da dođe. Mesto gdje može da skine sve uloge i ponovo čuje sopstveni glas. To nije usamljenost, to je svetinja. To je trenutak kada sedi sa sobom, kao što sveštenica sedi pred unutrašnjim plamenom. U tišini. Udiše svoj mir. U toj tišini svet postaje dalek, a istina postaje bliska. Ona zna da se tu ne gubi, već pronalazi. Carl Jung je govorio da čovjek mora s vremena na vreme da se povuče u dubinu, da bi se sreo sa sopstvenom celinom. Ta žena to čini prirodno. Njena tišina nije prazna. Ona je trudna smislom. U njoj rađa jasnoću, oproštaj snagu. Ponekad plače bez razloga, ali to nisu suze tuge, to su suze povratka. Suze duše koja se setila svog doma. Kada se vrati među ljude, u njenim očima ima nečeg drugačijeg. Blagi mir, tiha svetlost. Kao da je upravo prošla kroz nevidljivi hram i ponela deo njegove tišine sa sobom. Za nju, samoća nije pustoš. To je izvor. To je mesto gdje duh pije vodu, gdje se srce ponovo rađa. Zato kada drugi beže od tišine, ona u nju hoda bosa, jer zna tamo gdje je tišina, tamo govori Bog. Žena sa starom dušom ne meri se po onome što posjeduje, već po onome što može da pusti.
Ona zna da sve što držimo previše čvrsto, počinje da drži nas. Zato vežba umjetnost otpuštanja ne iz odbijanja života, već iz dubokog razumevanja njegove prolaznosti. Prošla je kroz mnogo gubitaka i naučila da ništa s polja ne može trajno popuniti unutrašnju prazninu. Shvatila je da prava vrednost nije u stvarima, već u miru koji osjećaš kad ih više ne trebaš. U svetu gdje ljudi skupljaju predmete da bi se osjetili važnima, ona sakuplja trenutke, dah, tišinu, iskren osmeh. Ona ne bježi od lepote materije, ali je vidi kao prolaznu igru svetlosti, ne kao suštinu. Carl Jung je govorio da čovjek postaje slobodan tek kad se suoči sa senkom sopstvenog ega. A ego se hrani posjedovanjem, imanjem, titulama, statusom. Žena sa starom dušom razume tu igru i zato izlazi iz nje. Ona ne mora da dokaže ništa. Njena vrednost ne zavisi od toga šta nosi, već od toga šta nosi u sebi. Kada izgubi, zahvalna je. Kada dobije, zahvalna je. Jer zna, i jedno i drugo su prolazne faze iste reke. U njenom pogledu postoji lakoća koja zbunjuje svet. Kako može biti tako mirna kad svi drugi trče? Odgovor je jednostavan, jer više ne trči za stvarima koje ne mogu nahraniti dušu. Ona zna da bogatstvo nije pitanje količine, već slobode. I zato živi jednostavno, ali duboko. Njene reči su lagane, ali nose težinu iskustva. U njenom srcu svaka stvar ima svoje mesto. I kad dođe vreme, zna da je pusti da ode. Jer ona ne posjeduje, ona učestvuje. Ne skuplja, već deli. I tako, u svetu koji meri život kroz imanje, ona pokazuje drugu vrstu obilja. Obilje duha. Mirnog srca i duše, koja zna da ništa s polja ne može dodati onome što je već celovito iznutra. Žena sa starom dušom osjeća duboku povezanost sa onima koji stoje na prvim i posljednjim vratima života. Kada gleda dete, ona ne vidi samo nevinost, a vidi dušu pre nego što je svet dodirne. U njegovim očima vidi večnost koja se još seća svog porekla, a kada sedi pored starca, ne vidi slabost, već snagu koja je preživjela sve iluzije. Njegovo lice je mapa vremena, a njegov pogled most ka tišini. Sa decom se smeje iskreno jer njihova radost ne traži razlog. Njihov svet je čist, neposredan, svet gdje duh pleše pre nego što se umeša. Ona razume taj jezik igre, jer i sama nosi to seme u sebi. Njoj nije potrebno da bude majka, da bi razumela dete. Ona ga osjeća kao sebi ravnog, kao staru dušu u malom telu, mudru u svojoj jednostavnosti. Sa starima opet deli neku tihu bliskost. Ne boji se njihovog čutanja, njihovih priča, njihovog mirenja sa prolaznošću. U njihovoj prisutnosti osjeti zahvalnost, jer vidi kako duša kad sve prođe ostaje ista, samo prozirnija. Oni u njoj prepoznaju mir, a ona u njima ogledalo budućnosti bez straha. Carl Jung je govorio o večnom detetu, puer aeternus, delu nas koji ostaje svetao, čak i kad telo stari. Ona zna da taj deo u sebi mora da čuva, jer bez njega duša vene. Zato dok svet trči da postane ozbiljan, ona čuva igru. Dok drugi beže od starosti, ona joj se klanja. Jer razume da je dete početak mudrosti, a starac njeno ispunjenje. Između njih dvoje, između prvog daha i posljednjeg daha, ona stoji kao spona, čuvarica kruga. U njenom pogledu početak i kraj više nisu suprotnosti. Oni su ljubavnici koji su se konačno prepoznali. U ženi sa starom dušom postoji glad koja se ne može nahraniti znanjem. To nije žeđ za religijom, već žeđ za istinom. Ona ne traži Boga u knjigama, traži ga u životu. Njena duhovnost nije naučena, ona je urođena, kao da se rodila sa sećanjem da postoji nešto više, nešto što ne može stati u doktrinu ni u dogmu. Ona poštuje religije, ali ne pripada ni jednoj. Zato što osjeća da svaka od njih pokazuje samo deo istog beskraja. Kada čita Bibliju, čuje i glas budin i šapat vetra u lišću. Za nju je Bog dah, ritam, prisustvo u svemu što jeste. U pogledu deteta, u dodiru vode, u tišini prezore, tamo ga pronalazi. Carl Jung je verovao da je duhovnost proces individuacije, susret sa sopstvenim nesvesnim, koje je u stvari božansko u nama. I upravo to ona živi. Njena molitva nije molba, već dijalog. Njena vera nije sistem, već iskustvo, ne traži odgovore, već razumevanje. Ne sledi slepo, sluša duboko.
Kada pati ne pita zašto meni, najveć šta ovo pokušava da mi pokaže. Kada voli ne traži vlasništvo, već jedinstvo. Za nju svaka emocija je kapija ka svetom. Svaki dah prilika za buđenje. Ona zna da duhovni put nije pravolinijski. To je spiralni put koji vodi unutra, gdje se čovjek mora sresti sa sopstvenom senkom da bi pronašao svetlost. Zato ne beži od tame. Ona zna da Bog ne govori samo kroz svetlost, ponekad govori kroz tišinu bola. I tako dok drugi traže znakove na nebu, ona pronalazi znakove u sebi. Jer naučila je najveću istinu, da ono što zovemo Bog nije daleko. To je glas u nama koji nas stalno vraća kući. Kažu da su oči ogledalo duše, ali oči žene sa starom dušom nisu ogledalo, već univerzum. U njima ima dubina koja ne traži objašnjenje. Iza svakog pogleda skriva se istorija borbi, oproštaja, tišina i buđenja. U njenim zenicama spavaju i svetlost i tama, pomirene kao dve strane istog daha. Kada je pogledaš, osjetiš da te vidi. Ne ono što pokazuješ, već ono što skrivaš. Ona vidi strah iza tvoje kontrole, bol iza tvoje snage, detinje srce iza tvoje maske odraslog i ne beži od toga. Njena sposobnost da vidi nije radoznalost, to je milost. Carl Jung je govorio da onaj ko se sretne sa sopstvenom senkom prestaje da sudi, jer kad jednom prepoznaš tamu u sebi, naučiš da je vidiš i u drugima bez osude. Tako i ona gleda, sa razumevanjem, sa tihom toplinom. Njene oči ne pitaju, ne zahtevaju. Samo kažu, u redu je, sve to sam već osjetila. U svetu koji se boji istine, njen pogled je ogledalo u kojem se ljudi ne kriju, već se pronalaze. Zato je često čutljiva, jer zna da istinski susret ne traži reći. Dovoljno je pogledati. I kad se dve ovakve duše sretnu, ne moraju da pričaju. Njihov susret je prepoznavanje, kao kad se reka ulije u more iz kojeg je došla. Na trenutak sve maske padaju i ostaje samo ono što je uvek bilo. Svesnost, njene oči su svedoci života koji je prihvatio i svetlo i mrak. I zato zrače nečim što se ne može glumiti. Prisustvom. Onim tihim sjajem koji kaže, prošla sam kroz tamu i naučila da svetlost nije negde na polju. Ona je ovde. U ženi sa starom dušom postoji kompas koji ne vidiš, ali koji nikada ne greši. On je vodi kroz maglu, kroz haos, kroz tišinu, čak i kada logika ne zna kuda dalje. Ona zna, jednostavno zna. Pre nego što neko progovori, ona osjeti energiju njegovih reči. Pre nego što se situacija dogodi, njeno telo već šapuće upozorenje ili poziv. Carl Jung je govorio, intuicija je funkcija koja opaža ono što nije vidljivo. I ta žena tu funkciju ne proučava, ona je živi. Uči da veruje unutrašnjem glasu koji dolazi iz dubine, iz mesta koje ne govori rečima, već osjećajem, slikom, tihim znanjem. Mnogo puta ju je razum učutkivao, ali iskustvo ju je naučilo da mu ne veruje slepo, jer razum računa, a duša zna. Intuicija joj je spasila život više puta, u susretima, u odlukama, u trenucima kada bi svi drugi rekli da greši. Ali vreme bi uvek pokazalo, bila je u pravu. U svetu koji veruje samo u ono što se može meriti, ona veruje u nevidljivo. Zna da stvarnost nije samo ono što oči vide, već i ono što srce prepoznaje. Zato kada ne zna šta da radi, ne traži savjet, ona ćuti. U toj tišini ispod buke misli pojavi se osjećaj, blag, jasan, miran. I ona krene tim putem bez objašnjenja. Intuicija je njen unutrašnji kompas, njen razgovor sa nesvesnim. Jung bi rekao, to je most između svesnog i nesvesnog. I ona hoda tim mostom svakog dana. Ne traži da zna sve, dovoljno joj je da osjeti sljedeći korak. Jer naučila je da kada srce vodi, put se sam otvara. I zato deluje mirno čak i kada ne zna gde ide. Zna da ne mora da vidi seo horizont. Dovoljno je da vidi sljedeći trag svetlosti. Žena sa starom dušom ne vidi ljude onako kako se predstavljaju, već onako kako zaista jesu. Kroz reči čuje tišinu, kroz osmeh vidi suzu koja nikada nije pala, kroz ponos prepoznaje strah. I zato ne sudi, jer zna da ispod svakog ponašanja postoji priča. Naučila je da su ljudi složeni, da niko nije samo svetlost ili samo senka. Svi nosimo mešavinu i jednog i drugog. Carl Jung je govorio da onaj ko je upoznao svoju senku, razume ljudsku prirodu. Ona je to uradila. Zato može da razume, ali i da postavi granice.
Može da oprosti, ali ne i da zaboravi sebe. Kada je neko grub, ona vidi ranjeno dete iza tog oklopa. Kada je neko previše tih, osjeti oluju u njegovom stomaku. Njena empatija nije sentimentalnost, to je jasnoća. Jer zna, čovjek ne postaje loš iz zlobe, već iz bola. I ta svest joj daje moć da voli bez iluzija. Ljudi joj često govore, kada pričam s tobom imam osjećaj da me vidiš. I to je istina. Jer ona zaista vidi, ne kroz oči, već kroz srce. Ne traži da promeni nikoga. Zna da će svako naći svoj trenutak buđenja. Ona samo drži prostor tišine gdje se drugi mogu ponovo sresti sa sobom. Ali vidjeti toliko duboko nosi težinu. Ponekad poželi da ne osjeća, da ne zna, da ne vidi. Ipak svaka suza koju pusti čisti njen pogled još više, jer u svakom bolu koji razume, rađa se nova nežnost. Na kraju njeno razumevanje postaje njen dar svetu, jer ona ne gleda ljude da bi ih procenila, već da bi ih oslobodila. I u tom pogledu postoji tiha poruka. Znam ko si i to je dovoljno. Na kraju ovog puta pitanja više nisu ista. Svaki od ovih 12 znakova nije bio cilj, bio je ogledalo. Žena sa starom dušom ne traži potvrdu da je posebna, jer zna, svest nije trofej, već odgovornost. Ne hvali se svojom dubinom. Ona je nosi tiho kao svetlost pod kožom. Kroz godine je naučila da se mudrost ne stiče. Ona se otkriva. Sve što je izgubila, sve kroz šta je prošla, svaka noć samoće bila je stepenik ka sebi. I kada pogleda unazad, vidi da put nije vodio napolje, već unutra. Najveće otkriće nije ko su drugi, već ko sam ja. Carl Jung je nazivao taj proces individuacijom, povratkom celovitosti. Ona živi tu povratak svakog dana. Pada, ustaje, čuti, oprašta, posmatra. U svemu vidi smisao, čak i kada ga drugi ne vide. Zna da senka nije neprijatelj, to je deo svetlosti koji se vraća kući. Ponekad osjeća usamljenost, ali ne kao prazninu, već kao prostor za disanje duše. Ne traži da bude shvaćena od svih. Dovoljno joj je da sretne makar jednu sličnu dušu, onu koja zna bez objašnjenja, jer stare duše se ne upoznaju. One se prepoznaju. Kada se dan utiša i ostane samo njen dah, ona shvata da sve što je tražila već ima. U tom trenutku njeno srce nije ni mlado ni staro, već beskrajno, jer duša ne broji godine, već iskustva. I tada dok noć pada, tiho izgovori molitvu ne rečima, već prisustvom. Zahvaljujem na putu, na svetlosti i tami, na svemu što me naučilo da vidim. Neka svaka žena koja nosi staru dušu pronađe mir u svom svetlu i hrabrost da ga podeli sa svetom. U tom miru završava put, ne krajom, već početkom, jer kraj je samo ime koje dajemo novom buđenju.